Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр. Чабандес балбандар аттын бир курчу улагы таамайы айтымына караганда ноокаттын ушул Токтомат Зулпиев айыл аймагындагы Кашкалдактан туугандарым экен. Кашкалдактан Үсөн Полбондан бир келишкен курчак чыга деген жерде качкан экен. Сіздер менен биргеликте аттын толук маалыматын алабыз. Эгерде жакса баалашып, содалашып көрөсүздөр. Ат жаныбардың бир аркасын эстейм экен. Буйруктары жүгүргөндөр. Азыр атты байкайбыз, көрөсүздөр менен биргеликте. Үсөн, ассаламу алейкум. Ден соолук иштериң жакшы укам? Тынчсыңбы? Ат байкалып турат, бирок жогорудагыдай эле бир курчатпай го негизи. Курчат келдиби? Nerede tabrosu var ki 6 degen ha? Ova. Taza Karabayır aka. Taza Karabayır. Ulağına çok. Karabayır izlegen adamga degen ha? Ova. Buga çayın bir TikTok'ta da bir at menen hit boltaksın sen. Saman. Saman ha? Ova mı? Mine iki attın arasından ortasından jar çıkıp ketip turgan negiz ha? Жүгүрүп. Ошодон кем калышпаган bir дагы bir жакшы аттı. Жақсы аттı. Жаш тууралуу айтып берчи сен. Yaşı 7 yaş. 7 жаш. Ova. Үшкө толгон уа. Үшкө толгон уага. Чаба турган мезгили. Сууту келгенби? Сууту келдиби? Gelip o. Келип калды. Буролорун бир көрсөтчүсүн ордунда. Ат жаныбарына эке. Оңго гидравлика жаныбар. Оңго. Болду, Үсөн. Үсөн, бул 5-5ке чабылганбы? Çavulgan bir çavulgan. Bir çabılgan. Ağa da жарайт, аламанга да жарайт. Alamanga yok. Универсал деген, а? Universal. Boyu kança çıkıp Buna kalat? elini at aka. Boyu kança çıkıp kalat? 1.60'a 1.60'a жақын çıkıp kalat. Жақсы. Ulağı ceviçkenine çoğu aka. Ulağı güçlü. Ulaq күштү. Ulak düşse kaçat aka. Kaçat деген. Bir koy veresin ушул жерден, ha? Bir koy verip ver. Suutu gelili kaldı dedin, ha? Gelip al. Canım bulakka bir kam surbadı canatan beri. Bir koy ver, bir şerin жазып koy ver çıkana. Mına. Жүгүрүштөрү. Аттын оозундагы орто туугандар. Көп дагы жумшак эмес, көп дагы катуу эмес. Koy veresin dagı bir. Üсөн, koy veresin mi? Valdı. Tuğanlar sındığında bir kursat eken. Mene sizlerge жақындан futbolun köpürüktörünü göstereyim. Üсөн, toktolçu attım bir kaşkavalını gösterip bereyim. Аттын мүнөзү кандай? Кармаганга. At öte coş. Жоошпу? At coş. Жоош. Кутуолу таза. Казыктары таза. Kapı taza. Эч бир жеринде айыбы жок, а? Taza. Бастыр, аркасын көрөйүн. Бастыр. Мүнөзү жоош, ден соолугу баары жакшы. Jarayam şuday ozma çıkıyor aka. Жүрүп барабы, а? Могу жерде бир дуал салсаң кандай болот экен? Салбайды ғой балды шындай эле. Ат ишен үчтү, а? At işen düştü. Жоқ. Жооп. Ulağına. Улагына жооп. Эми Үсөн баасын айтам да, келиштирип. Эли сурай турган айтып бер. 280 kemi var aka. 280 миң сом кеми бар. Содасы болот, а? Болот. Содалашып, баалашып көрөбүз. Аттын үстү кандай? Токпу? Ток üstü. Отурганда мындай бир кеңир болобучу үстү? Kengir. Коркпойсуң? Korkboysun hiç. Tolu. Жакшы. Мүнөзү жакшы, а? Жақсы, жоқ. Буйрук көтөрүп. 280 миң сом кеми бар, достор. Содасы сөз түрдө болот. Баалашып көрөсүздөр. Үсөн анда содаңы берсин. Чыгарышы жыйынтабыз. Көрүшкөнгө чейин достор аман туруңуздар. Эгерде Карабайырдын күчүнүсү улагы таамайын издегендер жеринен келип содалашып көрсөңөр болот.